sing masih ngidang ngalahan gajah. Malo ditukman selah tas. Kalau gajah kan ngenyek ben basang niki benda sebraban ada yang mengguyang di tanah dituyung ngidang ngedang keris. Pas belum patung. Ada patung di samping. Pas kekerasan EQ di sebraban ngedang keris. Ya tak jak kan gajah. Yo ngidang mah kecos menek. Ancuk basang gajah nyerecek getih gajah kebus baro. Wih, paling munyin gajah jerit-jerit gajah. Kenapa? Kerisnya kelintang sakti, keris paican bersih makan. Keris itu masih ngidang ngasorang satu kalau bau wani sakti mantra bau. Wah, terus kena kerisnya kin kemudian sobrawan. Wah, jerit-jerit gajah. Bau bah gajah ngemasin mati baru kedang atas kerisnya. Sah. Susut ke kerisnya, ngaruh lepang ke sawah. Di subana mati gajah, mau surya jadi banyak ada bencingah puri buleleng. Wah, honya nganup, wah daman natena. Ada melekur ke bendesa, ada jintongan bentang lah, weh. Daman nak pergi ke bendesa. Nah, gelisang. Wah. Jadi kairing di benes sebraban tangkir malih ke balai paseban. Paudana mantri jagi nguning aya yen ki benes sebraban sampun presida ngalahan. Gajah sana musak ngasik di puri beleleng. Rikalo ki benes sebraban ngiringang paudana mantri jagi lunga ke balai paseban rikor aris ki benes sebraban main pas sareng Ratu Prameswari ringkuri-puniku hidriko jak mekletek berjani usak bayunipun iki bener seberapa nyingakin Ratu Prameswari sane kalintang jegek sane kalintang ayu niko mawenan metu manahnya ne pacang mapinunas ring itu sang Prabu yening rahino ne dibi ki bener sebraban jagi mapi tulung ngalahang gajah puniko sangkaning manah lasaryo nenten nyaratang upah sane mangkin sampun wenten kletek ki bener jagi pacang mapi lunas ring itu sang Prabu rikalo sampun kacunduk gitu ring balai paseban. Nah cerita yang mungkin ki bener sebraban sampun tangkil di balai paseban. Garji tu pesan naki ningahang haki subuh ningahang yening ente kemudian seberapan bunyi dah ngalahang gajah woi jalaga sing amat-amat haki liang sawirahi gajah puriki buat tiban-tibanan musak ngasih dini di jagat buleleng aget ado ente teko mai mapi tulung ngidang ngalahan gajah entu sane sangat ngerana ngake liang bagio sekayang-kayang mapan ente subuh ngidang ngalahan i gajah jani bersubuh galah akhirnya pacang mapice tekeneng ente cara munyin akhirnya ane dibi apa je tagih cai yen subuh ente ngidang ngalahan gajah itu kal isinin oh asal bo bisa ente nyamatang sesidan-sidan ngidang aking isinin pinunas ente nah kenahan waduh asung kerja waranugraha ide sang yang ujiwasa pengatin akhirnya subuh kali sinin jani ente apa ngidang ngisinin apa jo